Enteng banget gue pagi-pagi. Saban hari yang gue liat genteng mulu. Kali-kali duit gitu. Bangun, 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 bangun. 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 Oh, Iya. gue injek nih. Bangun. Jam berapa nih bang? Pakai nanya jam berapa? No, matahari udah tinggi. Tidur udah kayak kebo lo. Nah, lo baru bangun. Berarti lo kebo juga dong. Siakin lu. Dibangunin tuh Ambon. Gue mandi dulu. Bangun nih. Iya. Pada gue injek palanya. Eh. Mari bentek masih tidur. Bon. Bangun Bon. 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 Woi. Bon. Bon, bangun Bon. Woi. 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 Bon. Buset dia. Sama pules nih orang. Bangun Bon. Bentar mak, 5 menit lagi mak. Emak. Emang gue mak lo. Woi. Bangun. Bodoh ah. Seger. Ya, Le. Belum bangun nih, tikus kepala hitam. Lu tidur mati. Lo aja deh bang yang bangunin. Susah banget bangunin nih. Loh, kok jadi gue? Lo kan saudaranya. Saudara. Dah. Udah. Gue mau mandi bang ya. Iya gida sono. Mandi pakai air, jangan pakai pasir. Emang gue kucing. Lah, ini kan pet shop. PA, ini bagaimana nasib ini? Udah biarin aja. Kita juga bangun sendiri deh. Ciu Afrida Anonymous makan timus. You Mickey one more time. Ini nenek bawa gayung. Namanya nenek gayung. Ganteng gua. Belum bangun juga deh bang. Lo kagak lihat tuh dia masih ngerengket. Astagfirullah. Nah, orang tidurnya kayak orang habis begadang setahun. Bangun. Gitu bangun. Aku di mana? Di pet shop. Berarti gue kucing dong. Bukan, lo tikus kepala hitam. Kok ada lu bang? Wah, ini emang rumah gue. Ya, dingigo. Sadar Bon. Bon. Sadar. Woi. Oh iya, gue baru inget gue nginep di rumah lu bang. Ah, sadar juga lo. Dia gila sono lo mandi. Jemur banget lo kayak kucing jemur got. Gue pinjem manduk juga ya bang, sekalian. Ambil ono, oleh. Nah, gue mau pakai. So emang lo.
Bang, Assalamualaikum. Bang. Suara siapa itu? Bang, Assalamualaikum. Nah, lu Bun. Ngapain lu Bun? Kan gue bilang kemarin, gue nginep rumah Bang Delau. Oh, terus Bang Delonya mana? Hau, jalan deh ke depan. Lu udah kayak apa Najim Bun? Pakai anduk, muka jember. Udah kayak tikus got lu. Mau mandi lah, ngapain lagi gue? Yaudah, gua ke depan dulu dah. Ya gida. Mana dia? Katanya di depan. Coba dah gua masuk dah. Gua udah di dalam. Woi! Setan. Ngapain lu berdua? Kagetin aja lu. Ya, gue kira sape lo. Baju siapa itu? Mau lo apain emang? Udah, lu ikut aja sini. Tahu lo. Mau ngapain? Kita mau ngerjain Ambon. Nah, kebeneran. Tadi gua habis ditipu sama dia. Ditipu? Bagaimana ceritanya? Iya, tadi kata Ambon lu jalan ke depan. Gue cari ke depan, kagak ada. Untungnya gue balik lagi kemari. Kan lu ada di mari. Lu aja yang PA. Gue emang jalannya ke depan. Masa minggir? Emang gue kepiting. Udah nih lo pegang. Nih, pegang Ini juga. Nah, Bau banget. pegang ya. Udah pasang belum? Udah bang, tinggal matiin lampu sama air doang. Parah banget lu. Tuh, 2, 3. Woi, ada apaan nih? Ada lampu mati begini. Sampoan nih gue. Aduh, mata gue perih kayak kenangan. Aduh, mata gue perih bener lagi. Bener lagi. Aduh, baju gue mana lagi nih? Jangan delau molek nih. Ini pintu siapa yang kunci lagi? Ada kunci. Jangan. Dah, kita sekarang tunggu di balai aja. Ntar gue ke sono tuh. Si bego. Bawa nih. Bawa. Oke. Orang buang-buang. Dile. Pakai ketemu badut mampang lagi. Kacau. Badut mampang nggak tuh? Yang paling gede. Weh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti Saleh lagi nih. Kamera lau, bukan antena. Iya, yang bilang antena sape. Iya, mau ke Bale. Yuk. Yuk ah, ke Bale dah. Agak kelar-kelar ngomong ojek. Air. Oh, baju gue. Ada tinggal aku sih. Oh, ngapain tuh? Simpat nih, pulang setan emang nih.
50. Iya orang ini. Woi bang, pakai baju gue. Kacau. Pala lu ngapain berbusa, Bon? Lihat-lihat jadi makin mirip. Mirip apaan tuh bang? Tikus pala hitam. Sialan lo pade, saya ini balikin baju gue. Udah sana anterin pulang deh. Kasihan ada orang termati lagi masuk angin. Tidak. Oke. Tidak kan? Kan ada aja kan Upin Ipin kan kawan-kawannya.